Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Shwa bakajala kan sakhi ka jingjet iki MDC sha ka ying dor ba thau an jong ka Khasi Hills Autonomous District Council ka ban salong ha ka arphnyau tarik mentau banai rempang arajar khat kandai ki pai ba ka mau khar pen thorum kra constituency hanek sngi ka khan riu tarik banai rempang arajar khat kandai ki la yo alat ban sakhi de lagi jong ki khmat bat panyo sngoru de lagi jong ki skor ya ki thong bat ki nong rem jong ki riu ngut ki kertong ki be khon ya ki election na ki seng san per thai ba pher ba kan thop ru ya ki kertong ki be khon kum ki kertong simen. Hakani ka jingya turkonya kabala pelong ha community hall jong ka snong wa indo ki kertong ki belawan simenta ki long uba James ban basayamon uba de kertong jong ka People's Democratic Front uba pencingan NCM u kertong ka National People's Party ka kong Sarah Linda Kharuki ka kertong jong ka United Democratic Party uba Glenbert Khongwer ulong kertong ka Khon New Trap National Awakening Movement kat baki wei pai kertong ki bia Khon Klemseng ki long uba Rocky Hek bat uba Wan Salan Lingwa na ki nyongut ki kertong ki bia reng hakni election MDC na mokhar penthorong phra constituency ukertong kaseng Indian National Congress uba ban pencingan rumnong shimlawan mi satya hakni rensa ni terkonya lakhat khandai sinan lengka ngaladon kejingmu ban mi syahmat ban yakit ya kalengkor kom kanong ikmat syang darbar jog Khasi Hills Autonomous District Council ban ngai ngu yu play Dragon Rad ubrak lela dianga kalimti yang batsyam yang ada senjam ban mi ban long kanong mikmat lada pi kinong kersyal pi bet yang ngadong pi ngadai kari kutai kamdai ka banong ka basok yang akung kari kutai bangan yang hamni khmat jong pi ki pai pa name khmat jong pi ki pai lam kamdai ka basok yang bangan yang hamni kong kari kutai Nrai nga ay mo ublay, why nga kajikslur, why nga kajikla, ba nga po ublay ni kong, hakiliang baro, kamtam, ya kasensya hadar, habang ay habang apay, syarum syadeng, bat kata garing bawan pasyad, hakadono jonga, ba hathanday, da kumno, nga haban mi, nabanta, kariga jadin riyo, nabanta, ki riyo kumtay, ki long kumi, ki basyam lanot, ki basyam sipa, kiba dok kiba sok kata kadi ka jing aunut ka jonga ka isu jonga ka baningkong bakan le ai na berta ki kenthai khamtam ngamla ban pe ye ki kenthai kiba shale ben ngamla ban pe ye ki kenthai kiba shale ben hakilong kiba shano ino tengah kata kadi ka we bak ngamla ban kun ka hadi bak ngamla ban hun tang ya di lada ngayo kanu ru ndrenga kwa ban kene ka ti ka jonga sya ki parong kudi Ontak talok min rei ki paralong paru ngaburongi ki paralong pa hinrei kandon hi ka question kino bali kong sarap ni kong ka kenthe kong ka rukenthe kata ka de ka jingwa ka jonga hangni ngakwa banong ni kentho atu kan ni ki mat trei kam ki bang so de lada pipet yanga banjit kong kanong ni kmat MDC Shaka Dorbar Jok Khasi Hills Autonomous District Council but try baba but bende but bit scam ya ka jinglong try halor ka khandau ki siap upor usam kalong masusi shisha yang akan itu ki habangi baroshi katamo wat hado menindru idang i yang akot kubo kalian hakilian upor usam katnu ka kta shisha yang bat lada phi ki pai ba hi phi bet yang akum kolom kumi pin ayat persyang long kumno ngakiang ne ngajau lada ngawan haga jingjok haga dia ka MDC arhajar khakendai nabanan kan penbangi biru ngapat so ya ha nganong ngalet ha bumta nganom pat so ya ha henrei padang layo ya ka jingjok kaya ka jing pu jonga ka hat disaya jonga ka banga kwa ban tren kadai kata bangan let ha hakarai ka pa ban hakilian ki benta baro nangta ban pen khnai ya ka ready to store ban pene ya ki ajar syaka kami kabakha babun
balabu da kilong shua man shua pi kakbi kadang da jingit kle ka bakra ngong pi ngade ngidei kilong kbi ki bakha ki bakun ngitep lut ya ka kendong ka shrot ngitep lut ya ka jinglom jiksep ka yeng ka sem ka ju kana ka district council ngi sha ka long sha ka ba ka bang nang ka tai shu ka bai shu kai lada kilong kbi ngan mahang ngan ong ye kilong kbi ki jongi lada kim ketet reu hakani ka khlemat lani hakani ka election ka bangsawan yano pinjit kinong mi khwa jompi ki ban trei hok ki ban le hok ya ka ri ya ka chat reu khamtam ya ka jala jungi barokawai ngadong ye pi lada pi ketet reu shisha ngadong pi ngakloi bang ngan trei hok na benta jompi lang baro ontang ye ki supporter la jongan pi ngan kudap lang ya baro ki supporter ki bam ya kasya yang aru ngan kudap lang ya baro katari ka jingwa ka jonga baka jingang nuot ka jonga ngakarpat red hakmat jompi basobha ki longbe ki ramba ki samla ki kentai ki khna ailat se ya kade ka pot ya kade ka kinti ba mentang ngakarpat da ka donol ka basnoren hawa ngaburam ya ibaban ibalong sitting MDC ban ni jialong tralong hadu mentang yalong kum shiyeng shisem ndrei ka mensim jong kam sha na hapan mi be by 19 hapan mi be bangan le na benta ki pai lang jong ka imlang salam kata de ka jingwa ka jonga hang ne ngayeng bangan itu yeki nongren om mangan yang ne ngang kong ti ino ni no ka nongren ka jonga ka bangala pakre na mentang ni ka election ka ban selong u ar nyo trek ka jingmu ka jonga kadai kabangan syakri ya ki patba bangalong utau syakri nam ta ka imlang salam patba dan pan nabi tang ka jing kesya namar ngamla bangan puturai yike ai ka kam bangal le namar bangan patboy po des council te ngamnum tip YKA kabala bul pa hante te pai ba hang ne ngayeng kumu samla senrang ubang lajudan menta hakiseng malang menjua malalong lu kumu wei unong elam besit ham akapor kendai kendriu kendai pinyo tete malabat kumu presiden yang KSU po golfing unit malalong lu publicity secretary hapo kasilong ni circle bat kan cepetan mau ipi hak itu kipor hante po wam kra kabadai kabahap hapo kasilong ni circle ngampan ii kita hidupan kiblam mi ante kita kinong kai henre ngapet mata iyam mengajau mat namar kilabun tak benami Hakapor ka jonga kilawan thongi ngal kapisa kiaw manginple kita bitukan haga kerteng ka jongpi to se persya kerteng ngin CVP ka bikwa henry pai bangong ngadei ukun samla dap sindram bat ngayai trei bat ka jingminap ka jonga ngapoi hato kani ka thong mangan poi sa panganyele election ngan perkema bignian bahadu mentaru naru arajas nyo hadu arja kapra adong long urang ba dong jong kasnong golfling dei kejing tei stong ke jonga bat kejing tei hok jonga baga snong golfling ke dorbas nong kalaje sauce kumpul rong ba dong hoi kedon ketam keduna hakejing peniak snong Henry ngile dia kebadai bat ngile ke bahok baga ngapan kati ka dia kati ka mon ka jopi bahaga dia kati to aila dia nga kamtame kinong wendo ngan besngo fi namar ba di mesin basore ngapan ka jikasya na fi kadi ka sien ka ba a kadi jimpasang ka jonga wala lembah ki notification
Keba phi ki pai ba pila kuliah ke kubor. Ba ya ka tiket ke jonga mangalayo mangala syakli. Handai ngamdo mesim. Namar bagi pai ba kidon dekat tengah. Na so one day manong ni na kwa pan ma iwe pe iwe. Iki nong song snong joga rasam thia ha ka por mangalay campaign ngapan ke jingkersan na ka parti kenam. Henry anda kelami ke jingkana apeng jong ki parlok ki jongi dengan kum samlar ba ngayeng kum uta umau bena ban ngalek kami si parlok para jor bagapan ke jingkersan lagi Henry nga kwa antuklar YKA kepala jah ngaye ke sep kejeki dari itu ku beri watumai tingong bangai ka kenang iye namar bangala syakri kum tau we usipai hakapor madang-madang po seng balang tingam kwa nam ta ka janga ubri banabar bagan pait kan pra Henry ngayang sengapjar pai ba baye ha ka ni kiti khot ngayawe ri ngo ayang ka jikesan ka bapura ka jopi ha ka ni kiti kenang ba ngin pendan kam ya ka bahok kumba la sut la shor long shwa man shwa hak ya ka riti kistor jang ka sik schedule ka bala pun kumpor ini ya ka kendau wasyap kendian an patai bi kendian ya ka kendau wasyap ka bala lawan basandur namar ba haka diskonsel mentalan rufen yosem ngilayo ya ka diskonsel Henry ngayo hadu khasan ngot ICM Henry ya timbel but bela amamen hapo ko district council kam chu orlok hapo ko state government Henry ngong nga kumwe somna rama ngakwa bagas kwa ban syakri khamba bangalong taw nong syakri nam ta chofi pai ba hangte hapo district council banganya sat namata ka emlang kasalang namta ka chat riyo jongi tepai ba ngidon kementa hapo ka sik dulu ya ka yaw ka hat ngam isu kita ka yaw ka hat ka bang nasensya na mangi kitray jela try mulok ngapet habang alek si yaw i bang jaw mat namar bahayo hat jongi lasensya daki karpoi singi asngi namar ba ki kasi khara jongi ki habsham hapo madan ki khar kaya ki habsham hapo dukan kadon ka jingle diam ka bana kalian ka district council ki jubha ki CM ki menteri badil pun penkhut ya ka yo hat basisin sistem Henry habang alet bangan simenta ngai ya ga yo hat dikasih jongi ya simenta ban khut ban le dia male kom Henry ini karpa ye play kedukan klaim dan kana ka jik senran ban klaim dan kana ka jik ting sampai ba hagane kinti ngapan but ngayawe fi to aila inga kani kiti kumuta somla ramba nakwa man syakri namata ka imlang kasalang ngamdadon hangi mangkren namar bangamat po halong taw MDC ngapan tang kajing kesyan fi soba irap lang inga kani kiti penpoy nga kung taw nomi kemat mangantay sirhem kung mangakit nga ba ya galungkor ka deity jangkas nang pathumkra bat kumjoro awan ang nementa bangakit an ba ya ka mokhar konsensi kum samla jangkas nang ngalong way ubang alaban mi hagani ganti kum kurtam MDC nagani gasnong namar ngangit tangan ka way
banong kinong yalam ngibun Henry balong tau nong yalam uba sisa uba paka uba kasilong uba karib kajat penrio kan perto kalong keke kam kabae buat bakhia kam dei masuk bapin sim bapin rai ramba banong bapin yang MDC pinyang MLA pinyang kone kan election yang kata election dan kam kabor berkat pihak panjat ila dia pihak banwat ila dia hai bidon bat kumno pilong ngalayang teng hawar jarsa naga khnam yang election MDC hawar jar pra yang election MLA naga khnam badakan ni kenti pementaru ngayang naga khnam ni kinomrem naskem barkaseng khnam kabalami nakakpo kabalami nausingkai jong kaseng kabangan adan kabangala ban peni jaga mensim idri hangajinong samna kumusamna kuliah baranget babaro fiatip hari kepor narus nam kendai spa kendai puai harus nam arjar mengapat kumudkot jong ki Yesu na sedang no disciplinary secretary finance secretary general secretary para dupur kapus vice president hadu mani ino arjar haba uba pol no ringkat bakat to kani gramba gaya lum bat gaya rai gaya pembet gaya song ke meeting kabagi sengya khnam bangalong way ni dukhat wedan mentalang hagawa sengya khnam ngasosorong bahane kenti hapreng ki jingele ki bapun nadu basengya khnam PE ki paipa kai ka belajar ngasusi bakum tu jingja kwanca bangim poi perkat lamar bani tangkoi mengasim ban ngasutu kalau kiduna kanolim kiduna ideologi kila persamaan kliap lama hendak kemla kila persamaan le don bor hakini kisni kita yo benar benar kemla dan bob bakum kaseng kenam ngidam ni WMLA WMDC jongi ubakhlan genomrem badena ta kadal baginong kin kam coba khnam lu kiskam genomrem nado ki unit paper hasor bar hana pedong kat bagi dan kiskam bad ngai di sinat ngaskam genomrem hak khnam namar ba ngayo yo no ngelam ubaskam ideologi coba khnam kalau tek tangkawe ka nomrem ka baskem ka bagin yen nangam ta ka bahakamiat job rib ka jat ni hadir balaja kirung keram ka khnam ngalami sakmat banong banyaji yang bandai kum independent candidate kila dan bepat ki parti ki bawan terwai lah pilih ayu pada kenam bahuri hura sepang katai sepang kania. Kita untuk kita orang pilih yang independen pilih ayu pinum nalai ay marway. Kita untuk kita orang dan kaman pun uniform apa pilih kai. Boncat kibriu ay kendo boncat kibawan ban persang bantan ban khot yang ban yang nakaseng joki. Nerengong nomor paling ngaskam kenongrim kumengalakan bang ideologi coba khnam kalau kenongrim ngarai ringkat bagi members barang haban mi kum independen dengan mi tambah kinongrim kam coba khnam buat UMLA coba khnam udal ringkat bani pai pak ngada likely issues kiba konstan kebangan rak
pada boleh uibet bau je dengan balong MDC. Ka training license kapanikong kabang yakran na kapuas kapuas. Ka labor license kabaan bat ka border. Kini lightly ki issues kilong ba constant. Kita sige pat pangilaman yakran kapor kolong balikot. Kum di primary school bat kum ta terter. Yang schedule tribe ki issues kum ta terter. Dalam asdang nak training license. Pat ba ni ba ni tip. Ka training license kai ka jimut ka jongka. Bat kai ka kamram jongka district council. Halor ka training license. Rekat pada mi kisi ni baka training license kalau jelai iman afiat kumai sana kumai kuai kumai secret lagi duka ngoi kene nama paling ni lagi jauh hikmat ni berfat ki samla kilong keme kirang ba ki basa asal selo ni ka not lagi dukan kimi malakas ni na koi kapor ngakran ki meeting ki babon Nia sepulo, nia sepuntor, segorframe, nia setayang temai, pek hayau nayakran, kidukan kan kibami, kibuilding kiba temai, kidukan kiba temai, kabusnas kiba temai, kriak kidukan kilong la pusara, kitiar kiba temai, henry nyemi bagi try kini dikasih, kapan keliangan. Kumno kini kiyo pada pria kini dukan teman. Hakan urukam. Hato ka district council tan bisa ba. Yang ikut Islam. Kumno kalaban long. Pinpen ka pria daini. Pria ka dukan sal sabag bitai. Pria ki hardware store ukar kaya. Pria ki dukan tiar kali ukar kaya. Pecah sapulong Sambil kilinti ke bayar tanggu kelak sudah hamno kata kata sponsor kisus kibon marbalai hamen sim kadang mengi ngala experience yang akampai ba yang akam sacrifice ba la jan khan asnam ha ka jinglong kom usamla pule bat ko ujas sekretari jo KSU ngamlong themma ya ki jinge jo pai ba ngamlong themma ya ki jinge ke ba ka jat menre ba ya kendo ngalama ngal somjil ngal haban pen ngal jo kayeng de ki benai banre haji sak sak di kulit badai kini ke profat ki ba kersi ko mesiem jonga ba ang anda lakut ke jilong samla karta nglayan sakmat nglai ke jimur ke perkhat ngahap panya lah kau ganti kau pengalaman sakri ke jam real bat kata kolom hak politics kepada kesensar ke khadar kesensar ban sensar damanga ukasi om bersensar ukla ukasi melani aban peniat dagi bor ke menabar ya ka jela pada ka des kau sejogi kebaar labor license ngahap plan lagi likot labor license kaya link bar influx ko ki parado prasnam ko ki samla je ko indo kilong pe kilong pa kilong ba sumrang bar kathai nya kan ILP kisang mahalang na OSC so OSC na report ILP no ILP no rest kan labor license larang ka district council ka treka mahakaklan nyim dadan kame pada hulab na perta ILP namar ka labor license ka daina kawai na kimat kiban khanglat ya ka jingrung kertap jong khla jong menderi na asam di bawah undang tribala ha kan ya kan jogi pat haji mendeng pat ko mo ka mendeng ka pada bosor selo lada dan san po mo udkhar lada san po mo nong tre sa po mo ondai khla khasi ki subo tang kanam tang banong balang alapu nong tre kasi banong sim banong security yang digi khala saya ki enforcement ka dis council ka tem ya kan ni kiyo ini dalam jong khmat bala jelai do khala haki berdeng khelai dong sene grims khelai yang cintai jogi central government central office rung haki MIS
nong sa po GTC sa Assam Regimental Center lek hapo umroy hamje hapo rangmen ngono-ngono manrum ukhala jaj sudah di hajar kita kan napo Assam jual nabar kota jual nabo muktar ter hangno jual mai check labor license bato jitep baran check labor license enforcement jan miet ban miet la fat yu malik Sub hapo office menmiet ai di labor license. Lana don sis pa working siu tang stan si bawat kendai pawat suja. Pat ni tak kadau pasal jelai ki kela. Anda lo jelai kela bila tep ni berkhwan nyem ni sugi biet. Sedang sekakri sini satai rong hai kisnau kendang kin sini satai bat hadu mental ni bawa hawai do aru ki buon ba ki kelajat ki bayan ti buon tre. Perlu Hakini kisni Ngilayui Bana po Lok Sabha Lepas Yang kita ke citizenship bill Bala Raja Lara hapo Raja Sabha Henry Nakadaw Bukitiki Hangtay hapo Raja Sabha La Senida Lani la pinsangi aswa omde la dan ba pinso thu ba klai pi baya kani ke bil la pun kot dang stol ni ke bil la bandra ha ga du ko por la bandra ha ga du sngi balai no ya kata kade ke jingman ya ka chat bun reu ke chongi kade ke jingma ya ka chat bun reu ke chongi kalau dalam kuih keseng Hindus, keseng Sinyam, jomki Hindu, kaya kebetulan keren, kong, pengingin syangtat, yenam syangtat, hadu menapas, ya kene kebel, bat hangne, ngaro ngong, kumutau nong mikmat, omdei. Banga syakri kejat pendiri tanggung ni ngaladap syakri kejat pendiri nado kapur kebenang sama bat hado menta bat umdeiru banga syakri ngaladeiru wex koidi nang kebenang jadril bat ngalong lada kita ki Hindu Sinyam yang ba ngenum syamthat hado mena pas sekali debel ngaro ngong rengkat bat kiwe kinong yalam ngenom syongthat ban penduk pendam megani gabil hamni hari juni balai ngoy kata pitep sispa sapunyo lak lada kiwan kiyo ki kharbangla nang the ban syong ban kulo nang ni ngi kejat bendri jungi kebakhan re kanyola nginja syai dam gini kiski haki benai ngila yo ay kisidi bat ngilale habaka khasi out of society kal pelong ya kijiki baik ketien khasi David perungno haka kernet kabapra kum ko official language nilai dangti ngasuburam yaki leaders kibala lecture Delhi ban yakran ban perungno yaka ketien kasi kum ko official language haka kernet kabapra ndre ke jua pat kabangiyo napo Delhi ai manyangi dak siebi ai manyangi dak siebi kan sampai ke puan bala dak kini kijanre bala dak pas yakni ke bil kan sakla bala dak kini siswa sabinyo la kinwan hangle puan nadi singi hakata ke puan kini ru kinsa demand pat banang bakaktin bangla kadai belong ka official language hangne hani jungi bidesa ay kum kata dan lele nyimde banaila ha ye dan hangne baro kibe ye chen rio henry
kadang kelinti banjada pat yang jai pendiri amang tang dak sulai ban penap dan kam iki kuli ban thap iki sulai pat banjada yang jai pendiri Hapot Council ni je keren lingba ke sectional kaya ke sectional kemudian preserve ban pen klan so yang ke culture kamu kadai ke lenyam ke lerukom ke jong khun kasi kara jongi ke custom kemudian syabang ke songkha songwan ke jongi bi mila depas si tigi bel hantai hendrai kisah pengreng hantai bos sekretariat nagada boleh namar ba hapos sekretariat layalam daka National Party wat hantai badan daka jo ke parti la blok hantai kayak PM jo ke jenri ke jongi ke begini rai buat Council Haton Bishar lanian rai di wipat ki jenri ke sekretariat pinsya kata nyem dankam ni National Party bantan bos ke habo District Council namar kin syab ni apet najrong hab sectional ni keren sebang dalam kema ka khendau basap ka bangi ngilong trai kita gini steam ni nyana lada pas ya kata CV nanti kekelaan tu kema ngilong trai hang ni hang po real lejong nawar balik ngidalnya ke Meghalaya Land Transfer Act 1971 kani ke Meghalaya Land Transfer Act 1971 kamsim syah bagi khasi kindini lagi jong jaga apa siapa ki Bombay ki pardo persnam ki jongi Hendra ke sosi pat kalong ba la ai bor hakne ka la ai bor la amen la ai bor ye kata the single window agency la ai bor you chief minister ba on ai jaga shout kita kibam daily pardo persnam Hendra on day individual government sha non tribals hangni ingin hak define way ta non tribals kema lada kani ka single window agency ru kala ban ai lingba ka bor jong chief minister lingba bo ka bor ka jong chief minister lada kide ki company ne lada kide ki institution ru ndrai kema hakapara kaparaten jong ka 6 schedule kaparaten jong ka 6 schedule kam baka discouncil kadan kabor namar hakani kaha hapo ka trading by non tribals lada pionra ki company ne pionra ki institution lada lingba ka single window agency kaban ai the chief minister kema ka discouncil kadan kabor banai lani bandum syam ya kita ngako ban dia ban ko jingkeli kai ka district council panang no la khai ka district councils natai kata ka ban kom ya nama ka di ka election saka yingdor pa district councils natai ka ban ta ka kung santam pi pa bantim kai ka district councils nangno badminno la khai ka district councils ipai ba nong solution ju ko ba ido ka shwa ban papai ki khindiat tangani ko we hagapor ju ka jisin sham ju ka sarkar pharak ngaha pariaro ye kinoyaram hari khasi jongi kiblo Christian ki sarkar ke lengdo ki matabor ke ramba isno bawat ka British government kama bantuklar ye dikam snam kam thau kama bantuklar ye khendeu ka sia kama bantuklar ye ka JCM jit sarkar jit lengdo namar idoni ke jinong ka bakrpa like no tanah itu ki bagi ong isnong British ne ki British territories ka British government galak dan interfere
pamilam jumi nado kapor barim nyiri kendong ya kejinong kerpang haka kendau kasya haka longkur longjai haka jit rang basno ajit metabot what the British government kama don the territorial right haji ede bakini ki arsamima ke bagi Federation of Assisted like no tang itu ki British territories negish nong British ke bangyo kay Malaysia hostel ka knais ba so kunyo haka por bangyo ya independence nagasoka foreign kay Malaysia kisnong British negi British territories ki kala Indian Dominion kapag arbusan hima kimlong Indian Dominion kay kadang namar ba kimdei ka territorial juga India juga British government hari dia begini hima khasi jogi namar larira sumari ki katkum ka dustur nadu barim baca kay Malaysia kaglais pa so punyo ki mau bha ba ka Indian Dominion kaya kendu ya kinong ni khamat kibari ki scheme di sarkar kilendo ban pensoi ya ka standstill agreement ka instrument of accessions ka annex agreement Pagkabat iskong tenat bagi hima khasi jongi Federation of Khasi State neki arbusan hima habage soy ya dulir ya te ki ong kumno ngine soy ya dulir ya te papi ka Indian Dominion tamba ka revenue ka forest ka land banshnaan ailat yani banshnaan ailat yani nila ban penha ya ka an jongka union government ninga ban wengi benda ko mi hapani Nila pan weng ya kena mano kaan ke pemihak jongka state nangi nila pan susu ya kebanginan kam pan kena pensa itu jongka kerpang kene kapau hata agreement number 5 jongka instrument of accessions bagi sukna ko pastor TTM ni Kholsroy ubari duhat jongka constituent assembly debate swaban kha parliament swaban kha constitution dari India udiru duhat jongka sub committee constituent assembly debate Hakabau kominak bodoloi, wadi wei bodon kan haka sub committee. Kai ni bagi lekran, kiong ba don kam bandon pangailat ya ki khasi ki jongi hamni. Bagin penya kerpang ki dustur jongi, lakalong nasional ka thau. Idorwa ki jui tuai. Bala kha ka sikshid. Kabag kha ka district council. Kabade ka jingdorwa thau an banshna an katkum ka dustur jongi. Ki an central ki pemiha pat ni wen. Ki sentral punya ki pemihaknya ki pemdan susu la ai bor kerpang ya di council bansna an katkum ka jingdon kam jongi ukasi bagadi ni ostia ka krais pan nyu fuar nila ka listing ya district council bon ki ba don kam su district council ba Michael si mai da case of high court banam don kam su district council henai ka baja ki pa baro habaka high court house lam arjar khatsa December kirai ba ka dorbashno kamma asyo pantri kam urang basno masyo kek belajar yamriu kari kasi jongi sa awa badum mi dakila di paiba dan bak dan non district councils haka bagi ngai dekat kes ni haba nga pile ka raju ka high court ha supreme court de isodra pa supreme court ka ang gumno ma an khangi de lan basno ki basno nama ai bor ye ki daka District Council katkum ka sectional haka constitution jong India kemen di paiba non sectional haka pakut yong District Council ka digasti nakapamal kam si kasti kabamot lagi nang pelungkam ka digasti lagi nang pelungkam kanam digasti pidon komputer ay lagi nang operate kanam di komputer pidon ka laptop ay lagi nang operate kanam di laptop kabamot ka District Council ka digasti jong kajat penriu mentani poi siapa ayam jet nong mikmat siapa District Council lada digasti habjit ikirang basti lada digasti habjit ikithai basti kasam dusat di paiba yeno bang jet mi jinga muda ndega District Council bayada kam trai ke sarkar ya khenusan sopen ndega District Council bayada District Council tadi gasti juga jai penriu ni poi haka ayam jit nang mi man sa District Council beri kasti to kaje penriu hak jit ki rang basti namala lagi baka in fe kai da parti hanga gamata ngatrai ku nongena mas District Council siam ngayadai beri kasti kat ki kolik sti jonga tang ku suspended Congress MDC
Hasil juga ke parti kembali. Hak berkut kadang kami duduk jumpa. Antara yang korban yang sama yang hampir pai kadang duduk di kadang jumpa beliau nasional. Tapi mungkin kami kadang duduk jumpa. Nak benda banyak dah yang garib kejai beliau. Ibu hak ayam mesti ebi. Hak apa kesorgar jemu muri kan bersangkat pala panyon keyboard dekat CAB ngapa pun buat tanggung hiji gini ya ka central government ka CAB hato kan apply ni amari kasi jomi kan pun bitandan juga section ka CAB kan apply ni amani kan pun ka instrument of accession kan kena spasa punya lada kam apply ni haba sa supreme court ai ba supreme court kan interpret ka CAB bagai gari kasi ke jomi itulir Ibaya soy dan uman bari majak yang pansai apabila persyarat Supreme Court ada dari central government, state government yang apabila kamu kedulir pasani para dunia kepemlarkan, kamu kedulir pasani instrument of accession standstill agreement, annex agreement kepemlarkan, Sorkar India suap kan senakan nomor kau, pulai suai kan instrument of accession, pulai suai kan bentuk section, what you write ini namanya apa appeal sa Supreme Court. Hak dunia dia ambil Supreme Court. Ada central government kami sekarang ni hafal Supreme Court. Ada Supreme Court kan interpret. Kaya ka instrument of accession, kaya ka section. Ila bang defend ila dia. Daga section. Ka section kalau badan kamtam. Kadi ka juk tong ka ai. Ni job nak kita job senang. Daga bor juga ai. Daga raju ka Supreme Court. Lagi tu yang nama senang. Daga bor juga section. Ki salat ai ki siam. Adi saya usul ketika itu kerja beliau, iran kami ke Ranbasti. Tuan di bawah boleh buat persengan. Kamu kerti, kamu korek bila, gue bumpak korek. Ada kapoi umsau, hajin kang, gue bumpak ban defend. Nah terakhir waktu nuhikai pada high school, langsung kaido datang menru, dan gua ban sekri kena school. Tapi dia nongret perlu terakhir, pak temen kan dulu, dan gua ban sekri garep. Kita buat persengan pada bangsa kerja beliau, nampak bangsa kerja beliau. Apa buat bangsa kerja beliau? Dan maka syawal lebih baik. Mari pihak dipilih judges. Jangan mereka election ada kat kena. Kinopren di bawah syawal jangan. Tidak keren, tidak mensyar. Bagi apa ni? Yang kimat dengan sekolah kelab yang betul. Ini kan keren buat IKK. Kibanga kumriu shimat, kumriu modern, ubaya. Nakaway, kacaka si kaway. Ngalap, pati kijing ko. Habide ibat, kikam jumit si council. Manawami de kari bag jay beliau. Nakali nabi, manawami de kari bag jay beliau. Ngangai, baway bulan hune. Uwi de kari bag jay beliau. Longkat balong, kasnam kaud, habawan ang takari bag jay beliau. Tedaram song, kerteng, sakan. Palok ni, just only more. Bangang ni khasi, abentik na nga wali khasi lembad ka scheduled tribe certificate. Nekapag kayo mga small nga kalau hang lewa buon. Ngilaya yagi nong mikman baswa ka election kiwan bat ki ay ki jingkular. Bangin lay intawan bat ngishna yaki ay. Iko baga district council kam don ai. Iko baga district council ka function claim kino kita kiai. Lagi iko pensolong wala kalang ne banga ada kasi nila petikan ngal ba ka circuit ST. Hine ka longwa pula ka longwa ya ka ne ka circuit pala happen issue. Naga office jong deputy commissioner. Tengah soling mo ba kini bureaucrats. Ibang day na jay pala jungi magki pensisya banga nga din khasi balay kane kamdon se policy council mundan be crunch pangane hensya ngare ko por hakwa ngini ban binbe to jeki egi ahla don min trekam bangin nang yaklumar namang ilam imala orang bakla hangani ke sansna Imat sansin kakhilam KC Policy Council. Kadis itu sana kapau mentang, bahkan ni kata council, kabang yapon kam tang hakno korkom mangin le,
ban ben kiu you know ban pelong siam you know ban you know ban penir siam syawar ngepun kam syapang upun usam kana hapo yeng juga hangdai ke sel ngepun kam namenta ka jingya kulmar kiwen ya ka de ka shispa life road ki kam petrai ka shispa life road ka kam petrai shalo kata ka ja shalo kata ka ja ya tali le ka to ngai gen ki ma nom dem ngai ti ki granai ki ba suta hamne handai habang pait ba pusan ba ki granai ngai ka chu ka size Igmat plus sampai ke kuih company. Kakak lagi sisa. Dah sungai dengan ya partai. Pergi dalam ratus kilo atau ratus tiap satu. Satu tu. Kata ngapo? Nama wei bawa tu ustaz. Nama ni kena bersisa. Lembah wei nak thor ustaz. Ubang yung ukay to juga di kasi. Lo kita. Kalau yang susunan, ususutan ulah keren lupa, ulah beli lupa, yang ini. Ini kita kerjain pendiriu. Kebangdan ketika trailang, boleh ke aset trailang apa discount selama tak bahag kamian yang kelima cai pendiriu. Kaya punya trailer tak bahag kamian. Hindi sebut kam kami tak telai wi. Tamino berkerap pergi. Jangan mau. Kadang ko bakat dia jenis stay kibli kiam kata apa kadang nak sin man khoi dia kawam pra. Ane na perkat sin man kawan pra kalong gum ko to por blak tho dik nom tho ya ki bang la puli apa kadang lei pi. Lei bentang apa ko pra kami di isu kontrak ni ketika dalam kontrak. Ada ikan dalam umpan. Baru Paul mengajar kerana usok Malaysia College. Barang mundur masa koi kontrak. Balai ilu yung mod upaya marching yang kami kawa. Guys ni bang apa itu mod jenda tu nang berkelen unjin dekali iwe balai ngalam kumni ada. Pusat lebih baik. Keli yang lebih pensiun lebih kamdei belum ayo kamdei ni pensiun di dalri nama bahkan beri wasta malu balap benden ada kamdei kelat kumnong lagi kata anak buah bi nggak susah orang benar bahkan ke konstitusi jengi kam kene kata bersnau Waindo kalapan mi ya anot ki breu ki ba ngamong ki politician ngamong ki begitu ki statesman ngidon tam ngomong ngimbar tam show politician ngidon tam statement ki bani menda nang apos na mahaswa ka ay kan jay ka ri par ka jay pa niyo jungi bayot bating bayot kasi yung ilong tang ginong tong na ni kinakiti mati ni kita atau orang ni tak jadi baru ada yang ke sekolah lah apus nam baru kamu ke kamar tu dari ke sekolah kalau bangan teh ya kalau way ya kari bekerja dia baru pemilih kena kibanon ra nam borong ya kari bekerja dia baru apa itu sih Ngay được vì cái thọ có ông bà cái chữ kular ngamuan ban kular ngadem kular malah kular pinsadan ke gentleman ada bidang ke gentleman ada ke kular ngablakan pendam pencapai tandang ke dalam ngam ko aman besosi ini malam day itu beri ban kular malam surat kular hendak kaman ko antri ban sakri kari baju paipa ngadan kamon badket dan meta kalingkor badon ra la kalong badon ra ek jingtala namata ka phag emlang salang namata kalawai jang kini bangsa kay ko dong ka manong
Malam malam kita beri. Give out today for better tomorrow. Ayah ngajeng kejengi kememinta, namenta kalawai bofnai Malaysia. Kajingkali ka bagi kau makot bu yai ba sengai. Ba pura me phi mene phi laom ba district council la ai hangi. Nang ba ngimla ba yo thau hi mani hi an ki balong patuk ke dustur ke jongi. Ba ngathrai ki be ki jat reu ba ki be mat ki ka non ki khla ja ni non tribals tim tip ba kim long away ya ke dustur ke riti ke jongi. Di halor data nak buat buku ini jingkli ini. Agak por pihak long si yang keladan kejing perta kawajam badi bat amen yang rule 128 juga ED rules. Di balik ba pim sinte ya kata bat kapno warna membantang ke resolution. Bat kapas sinte kam adu benta hendai pula yang rules ke ba 128 ED rules tepat tere ban amen adu benta. Di bangtir ke kata 128 rules. Kini kawan kali rules kering kendoan apa ke 6 schedule kapa play la ikibai pa dijat nreo lesi kila bende kinaga kimizo wat kinan tribal su wat kindan ya hak banjir ya kinan ikma kijongi district council di kumnung ila bankam ke district council ke di kasdi ada kumki ni dijat nreo komte ya ke district council jadi kindan ya hak banjir tempor para district council nama ganti hangaro yang sekaraja baginan tribals kila yo ya hak tempor balik buat bahan tu por pradan kejing sawah balik ban amen but specifically di ban thok saya balik tadi khasi jaya bat garu ki ban hak ban thok ban yo hak ban have board district council pimtre or ki wan rah mantang dengan resolution kata ada kejing kli pencingan karun sis pa pra kawan ka paragraph a sub paragraph w itu section haga sub paragraph 1 jonga paragraph 2 ka ongom ni kinong thapot kide adult suffrage pila da biong adult suffrage na trai bisu thu ba ni shakting ban le kerki ya gane yo ba ka an ka bagi shna mani lada ko somebody ki contest support supreme court support high court ka yap no kan bumanang ya ka system juni benda hadu benda kari kasi jungi unon tribal umyo thapot ngatai je mencuri kata lada ipas yang an kerki kena story bah lagi challenge ku ka paragraph to kasik shidel yo kata ka an kan pilat pemban ye non tribal baru hari kasi ban thapot kan long ka ma ye kasi jungi te kum usi yang to district council ikwa ban story bah ye kan kam kenapa ka an ka bangishna lagi challenge aku high court supreme court nginom yang namar ka paragraph 2 sub paragraph 1 ka Crenshaw adult suffrage ngatai bisu tu bisa mampu adult suffrage kalau kita ban pulih bahaya kali kam nang baga ke bangile lagi kontes aku high court supreme court ngimjol kamu ngamong bangan nemle tendai yapan study bah kenang ba kan nembu marang ini yo ba unan tribal kumbalang apa district council garail muslim ku yo kata ngoma tanda ya kan sistem bentang yim ko apat benki kerki khalam dale bah janaiba Piamba, piamba apa ni kerki? Nama dia don tiba challenge has Supreme Court. Masarai ni te bangsi baru pakai district council kamdan tak hasil jajah. Kadang kami Mizoram, kadang Assam tu. Jika jingkeli yang berbentuk ahmad bapan cengai, babalik bakamara district council, bakalai district council kepada Mizoram, keadaan kata keadaan kami inon tribals Nomsha ban Court. The balik bahannya kasih jajah pi official ni yo ki challenge Supreme Court. The district council हमारा yo yang kajum na hok ko yo ni. The balik हम तो kinun ila ban ni kata balik हम ko यहाँ पर study. Balik bahagian seraja balik ni आप बटकन जामा kasih है. Hatu dalam ada set kuli ni sampai nengi haban kam so set kuli. Ngan coba pendiam ngatrai pitip ba hapo north east jongi ndei ta kalai berkamara gidon ka Karil district councils gidon ka Bodo Land district councils gidon ka Karbi district council hagini district council adult suffrage hapo Karils adult suffrage hapo North Kachar Hills adult suffrage hapo Karbi Anglang adult suffrage hapo Bodo Land adult suffrage hapo Tripura kabama kolong kadang ila kumar yo bangingan akar kumbangan akar garis dan kadang kadang pas studi bahaya ka
Kami tangkal lain bermarah. Di dalam pulau di Baban, makwa ini aku akan buatkan kau ini kelima. Halo, ketua Special Assistance Scheme keba iyo na kesenta. Di itu baru aku terapor kesenta ay Special Assistant. Hello, cek. Ini Special Assistance Scheme mo. Dahulu ini UMDC keba iyo yang kebentar aja. Barang ini dah izin mau karpet kok. Hello, cek. UMDC ini keba iyo lain bro. Bagasi ini kalau kuat berbu iba. Hello, cek. Hello. Kasi kini kemampuan bu dan pemurang di Baban, balik ke dalam kejing pensiun, kejing air bertanya yang kejing yo itu. Nama apa hari ini kita senang, kemampuan, mission, di waterproof, sosol, kejing yo kalau mutan yo kesanlan nak lagi kro. Kalau katanya kejing yo kalau jen yang agro arpolang tam. Apa film ekonomi kemarin terbaru ahli konferensi balik dalam kini kecil penuh terajur harapan air bertahan yang konferensi di Senong berjaya satu tahun yang menghar dengan berhor di badannya kahok penari di bata di bayi dan bata banten poin yang bisa dilakukan kumbu MDC dan ini mengi Senong sendiri ini ayam kecil kesan kumpunya alam di kebetulan terbalik buat kejong kejing masih yang ada di kejing sama bata kejong pi lagi skim kepa lada ketika jingnya pen kebetulan sipo atpolan ro compare lagi je pen apa yang kasih kru tam ye dekata siapa beliau kejing pensai balik dan kata kejing iu no lagi kita koi kalau ba kejing pen ngamdan jingnya pen hai ngamdan jingnya pen hai kejaga kebesatai lesi kabaki ki pada ki angno pendel ekstai sepo konsumsi sepo pentua sale ki mapi kidang buon ki priyo kidang ya ki khiti kimdan kinala kimdan ki silai na takana hamthe bu chini nre shani pat babli kumolong kala de jikur khu nadu munsua gadan ku municipal gadan ku pludi kabawar mansa ni satai sabar municipal ngimla banwan ra skim nang no no de na kata kham penuh satai namar ba ngai pa satai kadang duna pelak development kabar pa satai nalor ba shani nalor pangala yaki sugi daki spa atli ko we kadang ngalai yaki developmental works hajisha kadang jur pa satai ban sini namar shani ngai tu ipi labut kat kebalai kamanga ye ki solar street light haman kishnam badlo mali bad window bad samthia bad soson badwa thabru amdai takataru ngalak te ki solar street light kita ki shamdor saliyen hin po social positive ki shamdor kan no ki di social light nang tai na po on juru e chedu stai matagla yo tik sky lot ladang perkhat yelini ngangaya de kekalip nile ndrai ngai sinai ki prem tena kata kada ngam sim lale siliang yanu ngala ai kumju bat ngam sim la duna senior na kata kala kror kabangan thep sapla undan e laga pikwa khamha select RTI nang tai ko discosil pensalap lot barkhat namar bagi yelade haba ni ai ki timtre akishnom ngane to ipi kem jupla ki bil satai klemyo yaga UC na bokasno mo kabar lalang yai ki sal street light to hamne hapor ki chim kisno i baburan bolang rabasno hagju po lawan chim tai la ai ba ki UC la sope nang tai kam sim dan ke jingle siang henre ke slong tang satai bopi lada fikli kibon ki nongsor kibon sa stai sepo lang gading se sabe ki jingot ki jungki pet se baban ngirang ya surok ndo pet se baban kimla so sene ki na ta kada nga khamthe ba stai namar sini nga pet ngalain ngalahe ngalasan sini hadu danga songkha nga sabi na windo ngalai ba karoi ka par ka par garoi ka par ka khamayu ba
kambut sini nama ngidan ke pridi ngidan ke municipal ngapo leng ke urban lu kaya kata tika jingli kolong ya ko office of police council munun city ngam ti chu ibasadi nang ni sikma ni sko ba district council kadai bandan ki kendon tri kami ki popian kuma kalau muka nimdon ki kendon tri kami ke office borok ko ki officer dari ta ki enforcement officer dari ta ki ban pay ka trade ban I license ki labor license ban check ki benemi ni da jadi election ki yamin ban ne khendra license tisiski aski ni pa ba bia sok sok kulut jadi nutam la sherriye tiga jingli kolong bakano no ko post hawa bitung police council nasko ba kadi ban mi shaba de ban advertise ba pinyo ya ki breu ki banyarap ki MDC banyarap ki nang ba pinyo ki expert Nagade ka technical, nagade kung ta ba mi ing taki jing clean, badai ka technical line, nagade ka trade ki pasuk ka trade ka commerce ki di badut ki economist sango, nagade shpang kisnai isnasan ngiri bandan menakani ngani fifi dak ba purom, ye ba pensian. Kilale ewi benta ibana ka dorwar sinong ni ta boindo kini shpang bertukut ya ko amkra. Kilale ba haba ipe kimdon ke expertise. Kita kibri ke expert dan berkoi ya kene ka wamfra kumla resu de independent candidate. Barangnya itu ipi kumulong sosnong kumulong berapa kit kami bersnong ngusung kia hadu pada terang marbai bangirin dah kene kejabo kaki kisen kijongi. Tham tam nasla. Di hakatu isin ki wan ki kli babu ngilek kumno. Mak num jar betul ki en ki wan ngilek kumno. Tijar kak kadang mana kau tinggal iba, hak mana imat semsem. Siapa mana sulap, kipun hiar baik dan ni JCB, hapok kiwak kibaret tuki, kipun kod. Tinggal siapa aja pun iki kumta. Pada bila ada diskon seru kalale, kumpapi. Bak ngalaman lu bandan ni hidup kenai biji, sepau biji, katu biji. Nomor berapa ngalok konsen dalam bagi nom semsem. Tiada itu kelapun kod. Bak tahu mau belakang dau mana, bandan biji thor tu. Kahima malim kalau IT District Council ban pun kod ban pun subah ban pun su sin yang sahifi tato midway do blame ai katalah Henry yang tentu biang bayi ini bajak mani sobah jikia ki art liu renkat bat itu ki bai te kai ka bangin sarai na kai komiti kai bangin sarai na kes tu di halor ki jingkra jepi ngin sa pasat ni ngin sa kopi ki baro Bagi sebut kopi lu apa sinong, kenapa? Kaya ini pelaya clay, pelaya keren, bapin dupla banyak implement. Kian kibun dan rumah empat tahun ngambil ekspor, kecingnya kibun. Hendrai, kemudian pada bak kini kajing pun usang, ngasih kau kamram kopi ini. Kamu pun usang, kamu kaya kini kerja kan? Gaya tu yang ada way rambat. Hakapor be Adel State ni dang yang muja ka digajinya Adel State ka pakai asam pak kilara lo ki kod about revenue klara tidak por pa sa anti kata ka di be tu di ramba ibara shout hai muslim ila itu ya mutai la kan kita ni kita to kindia syarat pun kod te ngakwa ban mo Bapaknya simkia, ya kaya kita yang kelai, akhwat kita baik kita belum por, kita wan hengi, bat nak kalian juga akan makan numpen Islam show, ikut por, tapi dah kuat berlai, ngaku apa i General Secretary dan i ban keren, ya. Ada pulang kita tadi yang berkebut, kebangan kuat ban keli api, kembala om di bawah lengwah ni, kasih dulu try, ngakan mau apa bangai le, ya kan, state talent search examination, apa sih itu state talent ni akan produce. Yang ciri track house nam sejarah kendai sepak kendai po way. Bagi yang ini ngayu ada council. Bagi keterikam atau kepor. Tadi juga central government. Hendai kalingo bahagi sistem kebahagiaan anda melalui matrik kata bersifkit kebangayu ada council kam terikam show. Dengan kuatan kali ini gini hamtam leba pensingan bagi baban dalam MDC. Ke ekonomi kebaga DC usim no ya gini.
Nanti akan ngangkil kan bu Islam di kali. Kabar ni pemenang ni ke sorkan MDA. Kalau IBOR ke district council ya ke building bylaw. Ngaku ban kali ya ke district council. Hidang mo ki expert ban pek ya ke building. Kata bu nang kadang-kadang cuci di kali. Habis ni baru putusan. Kada si onsen kada ka pek ya ki et ban ki hima. Lala district council kan tip bahaya put. Kadu ke hima ka bahap district council. Kemudian put percaya. Lala Islam tiba mga mengisyok, lala pun kawan do mengisyok, lala ni tiba sisa tiba ngimit yo put. Kumno nila banau baga diskonsel kaman batay yo put usama jomi. Kaya ko banau baga diskonsel, apor baga put kaman baga yo put usama. Kaya kendo len ya kinok sisa jomi. Lalu usih kisardam kimatawar ba kisirla lalu kirawason bahak ko itu. Nisyuki tangan kiri. Menang ini yang jawab ke CCIB. Ini yang berjawab ke CCIB. Kadang datang ke timbatai. Bagata kadang ke sorka kadang kata batai, kata dalam kenduman Islam, kata dalam bagai jika sanca kabam kena. Bagai suri mau tolong. Bagi ini bagai diskonsel kamu tu kita yo putusam jawab diskonsel. Dan kira bagi hima bahag diskonsel, bagai diskonsel kamu akan protect dalam mana. Kaya itu berjumpa tu bagi kita diskonsel. Namanya om larang ile itu belum pas sini ke BB mulai lagi minta tu putusan buat kita. Bahkan dalam menu lah manusia itu putusan ini. Satu di dalam kampung itu sosial itu dari bantai ya ke hidup manusia. Aku akan lu kita kaji kali. Ya kalau ya lampoli sistem kebangi dan kami. Satu batas sosial kesuatu kumno. Kaya kadang bagai state government ka isu ya ke skill tribe. Kendian nasional Malaysia ya pi kendian. Laibor ya ke district council bagan terikam hadi jaga sikshidel. Daga artikel arspa asal busau clause R. Kabahan. Ka state government jongi ka kari kasi jongi hadin bagi yo ka state. Ka kendai spa nyo pun nyo. O ka kendai spa nyo puan. Kaya ke pelajia. Kiwan ra ya ka paragraf khat R A A. Khat R A A. Ka paragraf khat R A A ka kumno. Ka magano kanu ka an basna daga district council. Ka yamno ala daga tungko berkas an basna daga state. Ka bangi rasna ya ka regulation na katapat issue children ka state government ka krino daga board ka paragraf khat R A A. Ka bawa hoping ko. Ya kani ka kam nagleng tu ka district council tangkawai ka solution tu bangilaban niya. Ihapan appeal has Supreme Court. Bagang Supreme Court kan interpret ya ka board ka state government kadkum ka paragraf khat RAA but ya ka board ka district council kadkum ka artikel arspa sabar. Ya kan ni nagaleng jonga. Lara nasa jidang kumu MDC ngan hapan appeal ha Supreme Court. Very simple. Kaya ka bylaws. Kaya ka building bylaws melalui secretary. Balai hadu mentang yang pala mereka. Kadang yang dari sini usul ya manpower. Haka por balong siap mga hadin bagi berujungi habo rikasi don jaga lakamai dagi Islam lapan lang bisa haplikan building permission hapsiu dagilan. Dalayo building permission lasna gaying la internet ko ban sa 4 long sa haplikan sa income ka occupancy certificate. Ka certificate rongin. Ka sapoy ka porno labak latihan. Wat ka khadina kutsna. Nakalyang jogi ngasip thiay kani. Bagi sultanat baga sorkar MDA kala ay kani hada district council ka jikali hato gidon yang kaman ko. Haka por jogi jonga ko musiyam baban kumiyam ila create ni pos. Na kabenda kiban bipan biangkat ko ka juk ka bamenta. Bagi persangkat bala lagi sajid biang. Ban create ya kemanpower kabakhan tambah tanggawai. Kadang-kadang permission tanong simple, nominal, but kapasitet ban issue. Nila ban regulate kata karukom hagi borsnong, borhima, ban kunta ter-ter. Ngin persangka kalau kanong simple. But hado mentang. Kepada ni draft building regulation, building bylaws. Kadita ka khasir atau mesti usul kiwi-kiwi jempat don. Idan kan mereka modify ya kani. Nak kata jumpa yang dikipai barang solution. Wai pun sam.
Kabagi sosi kalong kani. Nia halaput sam hamot pran. Hendai kiwei daki akabok parliament. Kakandai span tu kunai. Ka Assam kadon yege ya ka Assam Reorganization Act. Ka act nam ka putusan. Jia ayo kakandai span yo pu ar Bayo State. Hajaga punya fight yo putusan mo parliament. Lengba ka North East Reorganization Act kakandai span yo puai. Nia ki amat pran. Kakba ka Assam kadon ya ka North East Reorganization Act kakandai span yo puai. Kai badan kam kolong, jinggali kolong. The member of parliament balai haka por bawan ra haka North East Reorganization Act kan kadai sepat yo kuai kimia kran tambatang kuai ngapa percaya din pai ba kahima khasi ki jongi ki doni ki map ya ki dulir kakam jongi menta kalam banlum lut ya ki dulir jo ki hima jo ki trai kindo wala di ban appeal ko Supreme Court hab appeal ban riluk yang ya ka North East Reorganization Act kadai sepat yo kuai katakan Arab nak tadi berkini yang putusan hapori kasih kecuali. Kiwei kita di aktif bakhan. Bagi kita di aktif bakhan. Mereka bagi sekuturan kalau gidon kita dokumen di bakhan. Ada yang kapor ini banlumlun iki tulen jo hima melir, hima nongstoy, hima nongspong, jonga nongpo ilaka selership. Kenang balang bagi dimap, ladi banapil Supreme Court, kenang bagi Supreme Court kan direct. Ya ke parlimen, ya ke government, bandiluk yang ya ke North East Reorganization Act kena ispan yo buat. Ngidon kan bantik ya the rules kenang bagi fight dagal ti kepada. Kumta ki pajba sebenong lan issue. Kai lan issue. Hadu menta haga siksidel ke jongi. Kajrong ngana batay kani. Kai lan issue boleh issue juga menta dagal jo ki banhabar register house of register. Namar ba haga siksidel kadang tanggalan allotment, kadang tanggalan transfer. Lagi sena ya kalan ya ka ayu juga kendo. Gubernur umsai, nama boleh uang ba hagasik sidel kadang tanggalan allotment, kadang tanggalan transfer. Ngidon kam ban mo papo parliament, ban amend yang ya gasik sidel, ban ai bor kot haga district council hajiri kalan issue. Ngidon kam ban mo dagal di badai. La kalau hapo parliaments, la kalau hapo Supreme Court, la kalau hapo High Court, dah ganti kepada dah kita komen ke besar kenang bagi job bagi ada yang kasih itu. Kuda syukur.